Fáilte Rover Corja, my name is Mr. O'Sullivan. Gnéalt technoleocht och rochel hain. Ig deir an ishan seo big me abalta, och rochel na henlíse hiskent, och rochel na henlíse outside. An tácht, the importance. A ekál, to see. Gné, an aspect. Difriúil, different. Ernoi, of course. Buntáistí, advantages. Míbhuntáistí, disadvantages. Ag buint le, concerning or regarding. Pointe darfuk, a positive point. Gohan cliste, a smartphone. Biognach, nearly or almost. Gachtaine, everybody. Támid ábalta, we are able to. Cummersad a dhéanamh, to make communication. Na man ho síolta, social media. Is féidir leat, you can. Do thura mí, your opinions. A roinnt, to share. Má tá tú, if you are. Ag taistil, travelling. Thar lear, abroad or overseas. Tagfáil a dhéanamh, to make contact. Daltaí, students. Rudaí nua, new things. A ólam, to learn. Físeán, videos. Cáiríonn sé go mór liom. It helps me a lot. Anois tá mé ábalta, och rochel na henlíse hiskent, och rochel na henlíse outside. Sá liv.